iya to ko kya po si kalau kan polo tami po kami pinajok po. Richard dulu na, atau beda? Dulu lo. Kaya may sisa at sing lang kami at pangwagi niyo sa mga party. Kalau ikan mereka coba Herman puhu cuman ini masih sedikit lo. Dibet lang kolam ni bisan. Sida me hitung lah so dibet bang, mesen dibet pa pon jimat kopi le klem lang pon de noke. Positif kopi le tu belum. Ini tuh kan tuh kami tami klem bang. Mana langsung throw atum. Lamdon nacetok central government state government. Laso lamdon long kacetok kecok tang latung pini bagi katalon lo dengan ki kecok laso katalon long nilipan manpeng al visar poson sini kacetok lo MP kahit ato MLA kahit nato nasi prapjin pen 125th 62 amendment je phan nitum kapicun je phan non dilhida dampo lapen next parliament long ke laso a bill ke ban je phan si boripon lapen parliament alang tum case ke doan state government penching YC laso ke close ye phanta ili SP phanta na hang diatlo lasi laso a case tame kapijut edge phansin ili atum phan lam chak pi welfare council ke prapjin pen non laso October check lo some state assembly long place po lapen place that pen apilong te welfare autonomous council banke sengpon po sir amole check pine phan la song truck tum hang ki pido pula ba me tu no check ko check check company pine ke dok muka long ki bidi ko mo SP sir mane la so tangka ke soi kutie bang ke loan da kali thang da kali pu jara labang ne le mo opinion ne lekla mo de labang SP phan arju lang dei Cuma loh, nang litung kata gue ke ilmu di Tuhan kita. Si pini, nang nangka di orang ta CM sa dagang lo, napen ke bisa dagang lo, napen ke bisa dagang lo, MLA pun ta ini MLA dagang lo, napen ke penang lagi kita nang cetong gitu. Ke akhir pini ke ini tu nalo MOS 2021, MOS 2021 ekor ke cetak ani. Kalau CCM sa kami amena signatory pina. Si signatory paisa pen CCM sa pini, amena si ningkan pigi cok la so ke kalang ni singkang. La pen alang li tu makirap kacitu pensi kaling long autonomous council, la pen ke state government non itu tundu cari po chief minister Hemanto Biswa Sharma, la pen ke non central government Home Minister Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi, alang itu makirap pensin itu pini lang. So ikut kecetok long. Lang so ikut kecetok long mga Caribbean long autonomous council ta ang ton la duana close implement lang jelo magalang itu ta kita. Aso teng pensin CM sar nang udunde pinian yang ta. Se ikut kecetok penseng long apatai din aning karmang nang citong long pining le kota nang citong long. Si ningaromping si CCM sa nang citong long nang citaka tengke alang like close MOS along gitu effort along gitu ting alang isame non ko alma implement bo makimangji prapjin ben kololo si implement jima aso alang li jini pame pe singin itu kana koche alang li ta 125th amendment ta prapjin ben junko asi next parliament session lo kodante winter session lo de aso 125th amendment se kami kichuni ringe ponji alam do eta no se angringe eta ape nang litung song do bom ko
song do bo ma ho ji tu case ke do amo sian sar polo phaju dia ji bang ko an si la bang so ke song tro kang bong pen case ki jutang lo nang di pachini ji normal ke case ke total 152 ta case ke already state long ke litang state long lel nasila song bong pen normal ke a case hinia category heinous non heinous jasi heinous a case ana bang ke non 80 se 28 ta ange jutlo non heinous na 87 ta ni jutlo si non exactly a figure ni non kan ya tikete lo ni dalang nang data nasi case bang ke non total ki non pina diga ko nangeli thui dola nasi case ke non tai ki jut dia lines do non ma case government ke chingwa ya tengo bodante non ma pinning 2025 ang gong si ang to na case ki jut lap dia nging si thet ya ki thenai ki na case ki jut si gong and Assam government atu nangli tum song tro la pen council atu men compensation ki pido so compensation ke nangli tum song tro ke do an ke dar tum da long lap lo ma te ke long le do la non la ke dam tang la a lo compensation ke central government pe ni tum han 4 lakhs fixed deposit nang ki pido so 4 lakhs deposit pen ke anu 3 lakhs 20,000 80% an ke loan and ring kilo ke ni tum da do sta la kilo no loan ke na an da non ke dam tang non la pining in kasi 2025 mi chot pen so tangkara chilong ring kilo loan ke en tang tum da la tuan interest tangkara chilong la na ke central pen nang pining en tangkara nang la na pen stipend da ni tum non KLNLF tuman ke la tunge 36 months pura complete lo la pension ko dolang la song kong binge 9 months ko PL non la puja prang ko 6 months pit ko nasi la song si 36 months ke la non prabjin ben la ta la cyclone tropan batai CCC la stipend api kon bom na le ga chini teng ke bode compensation ke innor phang ke bat ke avelo compensation ke non itumare record long par government no record government be verified tang police verification ka long complete tang lan mang ke compensation ke long lap stipend da long lap aya da long lap abe karbeng long autonomous council penta lituman 50,000 inu penang epido hola long si da long lap la pen non central state pen ako lituman lagni tangkanang PG kulo so puthak bage museum sa ningjelo nasi na so puthak sta mi litum ang ton jok panda pat pin men litum palong lap chi last is here lang sa amo last SP kaningje do nangli song trop apan pini isi scheme ke wando ko puti trop ko la bangso puti trop ke nangli tum la jitu song trop atum endun kusita me kuno mane tax tapina lo paisa ta chirita nangelo kula so putha kalam so nang kachini ki lake north eastern cane and bamboo development council lake bonihap long se office dolo lake NEC under north eastern council under asi lastumat latum si ke tamtang ni tumban Karbi X Revolutionary United Forum Welfare Society Kerap Welfare Society apal dili tumhan ke damtang ka bamboo plantation pen 17 lakhs ni tumhan PL scheme nang PL laga bamboo plantation puria lo bali puthar long ni tuma bamboo ta nota piolo lage ke damtang 2024 aning kana la lasi alang ni tum laso pen aning karong joini nitum ke claim ke dam ke me joini si alang ni tum thot nono mangke North Eastern Cane and Bamboo Development Council pensi North la Assam la North East along North ko nitum pan alis nang piate ngopre duita wala scheme na so kitha na so puthak lasi lake ekta bake mokchung nagaland long sido ko isi bake kargen long sido lake 6 crore la so scheme ke 6 crore nang people la so bamboo lake wala all time plastic tumsi company tumsi la tum check pen ke salam hormu duana yang sedame tum da industry nang kulipo la doan same alang ni tumsi nang bun abe la solong man ke nitum Karbi X Revolutionary United Forum kerap ya pen ke Kenen Bamboo Development Council la chira pensi la so akama claim pun lagi la so scheme mang lagi Karbi long tum am se tame ali nang long po thela ke ador da check chu jora ador da long po na pen ke check ta ili tum da penana tum mang check chu pat pa ki e benda ki renga war sai long